Joker got them heat. Make it only for the blood like hey park like yeah get that thing off you teach you book like you represent yeah da utalo ne osi me edo he ha he this ko mu akwa ka tu lo mi fi ko wa ya di omo free ya di lila ne that's we do you could charge you ko ma ya da ya di omo free ya di lila ne that's we do you could charge you ko ma ya da what teach ya what ya the pa ya the ke ya da ba mu ko order ni na fi ko kwa to ke ya it's a me chop by the oil that I loyal la ba chana me pa ke ya di you ko ba ke ya na na ko ito what the ba ya ko ta ke pe pula le pa la ya na auto ke te ke talkie with that with a her block the coins I pull up with your head or hit you ya da ba cha di je you le so ma ke ya da shi ni ble top u ibale ko pro ta mi le ta le ko pro apu du you ma lo ba ya ta myo ba la ta na ba ta pa ke te cha wa da ya ba cha ya ta sai da u lo pa pa ko no ra ke do li so the blood la hey park la yeah te di no fi chi ji book la you represent yeah da uta lo le o si me ado ha he te the ko mu akwa ka tu lo me fi ko ra ya di o mo free ya di lila ne tata we do ya ka cha ya ko ma ya da ya di o mo free ya di lila ne tata we do ya ka cha ya ko ma ya da da ka nyota sai de me yo represent on ba ya tata we pa te ka na ya o ya lo ya ma ta ma ta blog the ko to create da ba la ta pi ta ma apa ko to blog the ko ya ma te think of the studio ba cha ya te ke ya ko ma di ya da ka chu me nya me ni to ba ka we ne idi ya ba cha ya te ke ya ko ma di ya da ka chu me nya me ni to ba ka we ne idi hey you do li so the blog la hey park la ya te di no fi chi chi book la you represent yeah da ta lo le o si me ado ha this is ko mu akwa ka tu lo me fi ko ra hey do li so the blog la hey park la ya te di no fi chi chi book la you represent yeah da ta lo le o si me ado ha this is ko mu akwa ka tu lo me fi ko ra ya di o mo free ya di lila ne ta we do ya ka cha ya ko ma ya da ya di o mo free ya di lila ne ta we do ya ka cha ya ko ma ya da Joker got them heat.